Kajin yo yaj sahu bat lailan ki kali banabar jong jala bandrung kaleng ki banta jong jala Meghalaya. Banyalam kaya ki beri bawan yaj suari hapo ke jala hak handai terik unai tung. Kelapan long ya kasen gedong nyak turis ke belatip ke all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Hapo ke jalam jong u presiden uba Rikaldinas Dolin. Banwan bu da kajin kerpat yu minister badi kami ya katanat jong akai partai uba polang do ban pak tu kelar lar kati kamat. Abakren segilat pathai kubor hadir ngajeng kendo berubah pol nakal yang urikal dinas ulaong. Bakajeng kendo jongki kadai bandawa naga sorkar bakim dai ban ailat show iki kali banasabar kecelah. Bakin yalam kai kinang wan sangkai sagi jaka jong akai perthai ki badan kecelah. Hendrai ban ailat iki trai kali trai celah. Ban yalam hi sagi jaka jong akai perthai. Khanang bak kanam kata ya kai kamai kaji jongki. Ding dawa bepria bo khamat ya. Ka jindawai ke ba ningkong sharp hamai play shoi piki media kidai mapi hi ki bala ban sepriang ki khubor jongi kumki touristic si travel bat kiwi khubor ki badai hakalian ka jela jongi ngai ku play ningkong pi bat yo play kunju te ningkong ai ka ba ki wan si ba pol ki tourism minister gidai ka ba nakalian ka ba ngi kwa ba ka issue jongi ka ba ningkong ka ba ngi kwa na du snem bala de bu hazal apply trik ni wan nomor ni wan kudu i sepang pan khang no i tourist taxi ki bana bar ke jela ban lek tang ki spot jongi yo don ki bastu bakrangan sai ba ki khang tang nam ta ban ki tourist taxi ki bana bar ki bichu ban lek ki tourist spot jongi ki ban yalam kai ki ndrei ni kwa bangi pan ni demand ni kwa bangi ong ke sokar ba in town no da kata ke polisi bangi la bangi ki try local taxi hi ki badai ban ki tourist taxi ban nang ni jala jongi ban yalam kai saka ki tourist spot ki jongi hi Menteri Sarkar lor ning ding dawa. Hai, lor kutu ke bajing ka jing kwa jingi ke jing dawa jingi di la ong ini ba in wan inya kutu biang ni in shop inya perkhat kam bat ki department jong tourism ki badi pe ka tourism in shop perkhat kam pawan biang ni ini hadin artiyo hadin jong ni katrik pawan ni jong hadin gini kesini ko ni hadin ka artiyo Coba ai ke ka foto ki fila ban shim ma pidan ka member dan ai ki fila pe Amno kumbakat no teli. Kumbakat teli. Sisngi gidan ke di kumba po hajar duna gidan baik kot lu sidu kum nei khin lang ki bosu ki kot kumba lai hajar duna tam dan dinri kali kasi jongi pan ki ba yo ban kamai mat ku kajing khin ke bangi yo ni kalong san hajar saus pa tam utama gidan kita di sini kalong ki ba dum ki kali jongi ki ba yo ban yam sisngi kalong baik tak po si hajar lan ni si hajar tam wei ni ar ta ki banyak ban kamai ndai ki pun ni ki di na bar jela ki poi ki hajar tam bicis Tekai kita ka Jakarta ke bepi bo. Bahkan dia ke Jakarta bala ding ni ki bro ki wan na po Assam. Hai kan kot kan di ISBT na ka nu ke Jakarta. kalau kata ni la di pikran ni minister mentan ba polling dot ni la ong bai sepun bank hadin artiyo sekot ini ni penbek ni bu ke center ni kata ka information center ringkap bat ki beri jong sarkar ringkap lu bat ni ki tribal ni dan kata ka benta lada ki menjur ya kata ka kam ban khang no kita spot ba di bandra di kiri bana bar kita kalau hadu mentah menen kacing kita kalau para driver balayo itu ke skim CM elevator dan sarkar ka le nam ta juki ni ta kinong kena ki bam yo kam kila ai lagi kita ki skim ban yo kita kali rei babun na kalian kita kali bat nangir kita kit sila kalau ba ngin siu bai kot ru teng ni dangi penbiang sekali ngila du tit jati kau no aye la dangi penbiang aye kemut ngila du no ban siu ya ka ban ringi wi bai kot bai kali kalau hadu kata ka cile Indonesia ni yo jing te ba di buhon ba ki ibu ki customer jing ki saki ki jalan kalau kita ki agensi badan hangi poka Shillong mo jelas ni ya kata ni habannya song ki si meeting nama bangi habannya ya keren dan nimpat yo banyak ini kumnu banyarai hadirin pakai sokar kalak ni hadir atio ke ingin song ke ingin nyarai nam tak agensi in sedang kita keren kalian juga so ko yung mud ba dili ko japan
FI kumbakong ka isu jungi kalong duduk benen kong ngakren ni krem ong bangin kang no ikali di Banabar state dan ni ain usak ke kali Assam di bawah kamai sini bangin kang iki banduan kamai dari nak kalian jungi ni ong bai ngin kang i kirpat nak soka ban kang tang tourist spot kila banduan kamai kanu nu ke benta jongka search long jungi kila banduan passenger kira sharing ni dari kapor ni ku bentuk ship jisneng ke ke kamera kita ini bentuk kita ni krem kang ikali Banabar ong ban num sha shu kali Banabar ban kong spot dari isu ong bai kang tang tourist spot ki jungi ide ke kamera jungi ki local tourist taxi ki badi ban ra ki duty ke di jungi ki Tersebut ada ML kali itu FI ni haban ko namar ke kerai ke bakila ya nantai hawat untuk mentaru ni syakang umtai ni syakang umta abang nilai kalau kecik ke jungi driver tourist taxi na po MLD ki MLM hanya tu ibi ngan ainu sang nilai si airport ni company harbi no dan niyo sharing tax passenger ibi niyo man po jaluk beri son po airport ketu kimpo yang tu ngin syang tak kami tu pulit sam la sondor kat sibe janmit ni para rebel jungi la koi message ba kacalan arjala sao kat bahang ni tu pi halor kata ru punya bahang ni hapok jela jungi ka kumba burom ni pulit okey pe kap kali ndre bu asam uyang kita kilai mer sau mer ada fialek man kasngi fici Sibje saneng kelak dan kali nane syua ke Sibijiru nama nging airport Sibje bertap kali Banabar jong Assam de handai pini isi saneng sport tan satain lai mer nyomer 101 satain kelak dan kali Assam ban apa senja lupa syua kapor de chati undon ba de daga buram iki traffic police kin le kindiat kin namta kan kam dai nakal yang kejungi gak san nyimdan man kan isi bon sepang kulit traffic pada Indonesia lo iki kwa big benkong kwa bai kata ka isu benkong kan kata isu gelong ban in kang no ik spot bandung sya syu ikali Banabar sang kata sang pot dam sai kilu kadon mentap dia pot dam sai di kipas sudah dari ladon di kilhun ban nyarap mo ban di dustbin dari kami idan kampoi sih nama bai kacing pot dam lu dari koi ke penduk pesan mai apor mo pata passenger